Sisaqhubeka nayo indaba kangizwa yokwenye ama-podcast namaciko lapha kade bekhuluma khona. Babekile abantu kakhulu ko-TikTok bayivezile imibono yabo bezwakala ungenami ngendlela ongizwe aziphatha ngayo. Ayigcolisi-ke vele indlela ayiphatha ngayo. Asa-understand ukuthi yini le aseyilwisa kangaka, kwenzakalani. Kodwa-ke abantu babekile imibono yabo, imibono ebaluleke kakhulu, imibono enesigqi. Abantu bayayibona phela into ebhedayo ne-right ukuthi la i-right iyabheda. So akwesizwe enye insizwa khona kuthiwa umbhodobhodo ukuthi ibeke kanjani lapha ku-TikTok. Asuka madoda insizwa lezi yabona into vele siyixoxa bafethu yazi ukuthi mina ethi vele ngihlekiseke uma ukuthi ngiyibona ukuthi khona inkinga ekhona kodwa ilula ulungiseka bafethu angazi kodwa mhlawumbe kuyosiza ukuthi mhlawumbe sishaye i-convoy ungizwe unobhuti unobaba unezinsizwa akazana nazo lezi ezilapha kuyinguni lezi hamba ngama double cab bengifisa ngelinye ilanga ngeshaya i-convoy ngeze lapha ku KE Masinga Ukhozi FM ziyoguqa zicele kumphathi wokhozi ukuthi ebuselwe ngize emsakazweni. Ngiyakhumbula kwenye ingoma kaMthandeni kule gcina uphuma kulabantu aboma sethi uthini uthi Cover FM sawubona kwafona omunye umlaleli laphana ecela ukuthi bacela ubuyisele ungize emsakazweni nawo umsakazo ufaka. Yabo ngiyafisa ukuthi insizwe lezana obaba benguni ke beshaya i-convoy angibathume hayi ukuthi ngiyabadela cha ngiyabacela ukuthi ke beshaya i-convoy njengoba sobenza ama-convoy nje ke beyemsakazweni lapho Ukhozi FM bocela ungizwe ukuthi ebuyisele emsakazweni. Uyazi ungizwe bafethu lento yakhe iyaphambili bengithi iyancipha mina ukuthi kunokuphambana okhona kodwa ngathi kuyaqhubeka kuyaphambili. Ungizwe siyakhumbula ukuthi uthe uxosha emsakazweni ngaphambana zonke into zakho azoxoshisha amathwasa naye emzini wakhe ethi ngifunani emzini kababa nginazelaphi nini amathwasa ahamba namabhayi amanye ashiya amathini amashoba khona emzini wakhe zaqala zanda lapha inkinga zakhe yabo nje manje mina ngakubeka usobala ukuthi Ungizwe bafethu uMthandeni umthengele i-braai pack ondla ingane zakhe. uMthandeni uyena othenga i50 kg yempuphu ehambise emachunini ukuze kuphile umndeni kaNgizwe Mchunu. Mina ngakubeka ngokusobala ukuthi Ungizwe even into zokugcoba ithengela uMthandeni. Yazi ngoba yini Ungizwe ukuleli ibandla noma kuleli ithimba leli elikhokhelwa uMthandeni ukuthi lilwe negama lika Khuzani lilwe nokudicelela igama lithi Khuzani phansi lilwe nokubulala umsebenzi kaKhuzani lilwe nento nje eqhamuka nje nokuthi nje Khuzani angeke umuntu umnake even ukuthi uyangaka etoilet. Angithi lo bandla uMthandeni uyalikhokhela shothi nawe uyamkhokhela vele ukuthi elwe negama lithi Khuzani njengamanje enkulumo akayikhulumayo sibe isidingo sayo ngoba nawe uyayibona ukuthi ayikho. Angithi akanayo i-topic akanayo into angayikhuluma akanayo into angayenza ukuze ethola imali yingakho enza kanje ulwa nayo yonke indlela ukuthi abantu igama ethi Khuzani noma abantu into enze uKhuzani beyibona ngale ndlela afuna ngayo yena. Ngiyafisa bobaba ngiyafisa bobhuti ngiyafisa izinsizwa ngiyafisa banewethu enilapha na kulezi kule convoy lena yaka yengubathi inguni yini lesi sibala obhuti laphana onzuzo sibala ithimba lelo lonke nje likaMthandeni laphana bafethu lonke ngiyacela nenze i-convoy nemsakazweni Ukhozi FM nokhulekela ukuthi ngizabuyele emsakazweni mhlawumbe khona uzoqaqa ekhanda lakhe ngoba nje manje udidekile wayena asazi ukuthi uzokhuluma ngani ngani